Tanya ngay, Reming. Aklunin na kun ta agasawatan. Ay na, kasla mabainak mo't ang makinubyo. Bakit akun pati? Ay na, saan na problema dayta? Babay, dagita laubing ayat at dakarbangan na nga agayat. Ang dami karbangan ta, nga uray na taingan tan. Ay, pati. Alan aklunan na kun Reming. Di na kumamag parigatanin Tani, marigatan akmat nga karasubli diti balayaw. Ay, narigat ang dardarasudos, pati. Nang runakit na taangantan. Apay, kayat mo tikas kanyak. Saan na makaanak? Jay ubing ate armam. Ay na, uray ditan aganak. Takasla apo ko tamutlaangan no aganak kapay. Kan may sa, adong dagita anak ko itim mo na nga asawa. Ado pa yun dagita puko. Kan uray mo't sika, Remeng. Ay, di na kumamot apuraan apate. Tanariga mano aklunan ka adagos. Sige nga rod. Ikan kay tidwa, wano talo nga aldaw apawayway mo. Di mon ibaybayag. Tanay, di taam mo. Ang mga numataytan iti mabiit. Sangbuton tati agin nayat, Remeng. Ay, kabagis. Damag kung agar-aram ka nun ipatikan ka. Wan manang lusing. Makalawasan ang agar-aram kanya. Ay kahit, inaklon mo na ya. Saan pa'y manang? Ay na, patpatsyum day jay apatay. Kaano bulili kung day jay tao. Chikboy day jay. Ah, kasta aya. Kawan. Apay, di mo amaw. Adar-armon na ijay daya. Balo ti ar-armon na ijay. Kat ijay mo abagatan. Adar-armon na single mom. Kat ijay mo't amyanan. Adar-armon na abaday. Ha? Sa ita, si kamanay ti ar-armon na. Ay, agkakanat ti ar-armon da jay apatay. Sa pa'y paggigindanan na kayo ng ar-armay. Kasano day tangay? Di no aklonan jay talaw. Sa aklonan mat. O di, upat kayong anubya na. Ne. Jak amo kasta amanang. Tamo ka siya lang tararman na. Ay ka, siyempre, ilimod na no, mabiktima na kamay. Manang. Paglulukwan na kaladay jay. Imposible nga agayat kan kaday jay, bakit kan? Balo ka pa'y. Pensyonado day jay. Adda kwarta na. Iso ajay ubing ti sapulan na. Saan na bakit akasken ka? Iso adi mo patpatsin day jay, ading ko. Bolile kong day jay apatay. Apay, sa dino aya ti pagdatdatunan na ken ka. Umay ije balayaw. Wan manang. No kasta nga rod, no nagtaulan jay asuyo, kat makitam ani patay ti sumungad, itrangkamad tagos tiri daw yon. Di mo iluklukatan. Pang namnamaan na kala iti awan da jay ataaw. Iso adi mo patpatsan, ading kaw. Nanang, adda kwartayaw. Apay manon ti kwarta ya, Ginaw. Tunggal umay ka mo dito'y balay, kwarta ti ibagbagam. Apay, anyat pagkit-kitaan nyo kanyak, alkansya. Naibos man nga rodon ti gatas di basit nga po kayaw. Putot ka nga minaputaw, kat awam mo trabahom. Maudin day dyan anak mikin ni bakit, nanang. Alan kwartayo man. Uray lima kasutlaan. Uray utang no isaw. Namaan yun tumo nga minti pensyon ko. Ka manulaang mati maaw-awat ko a pensyon iti kinasenyor ko. Bayadak tunod a kwartak, nanang. Ay, kasta ka na yun ti bagbagam. Ngam di ka mo makabaybayad. Naurnungan ti utang mo kanyak, Ginaw. Ay, sadut kan tumo nga main. Di ka agbirok iti panggadam. Day tala agputaw ti paggagatam. Di kayo sumana unana. Bangtid kay kit ini ti kwarta. Tanay, mabisinan di apo kuyaw.
Ay, ngalalala. Mabiit laag nga raw. Elma, no may ni tata mapatay ibagam nga awanak, ah. Ha? Apay, anya nga minti kagaraan ni tatapat ti dito'y balay, nanang. Apay, akanayon nga umay dito'y. Umay agar-aram, ah. Ngam, bulili kong magayam day jalakay. Ado kami nga rarman na. Anya? Anyan? Lakay kan bakit kayon? Ngam, aginin naram kayo pa'y naang. Diyak magpaparam kang kwana. Isumat ti umay agar-aram. Sa bagay, napintas kayo ngamin. Uray, bakit kayo, nanang? Da kayo ti kapintasan, kada kayo nagkakabsat. Kasta nga ron mo ti bagbagada kanyak. Ngam, di mo ibagbaga ti kasta no dumdum ngag na antim alusing. Masakitan, gumura. Uy, nanang, amok mo't da ita? Okay, da kayo makihasawa kayo pa'y. Awan mo't mang lapod ka da kayo kat. Ay na, bakit akon? Saanen? Jakon pagan ano day ta sa asawa? Tapno adakad kadwayo bayat ti panagbakit yo. Ada kami mutkit ding anak yo Hanggang sa balilat tamot tay asawa Tapno ada kaabay yo maturog. Sapay panaglalamin manen, nanang. Ay na, ado ti po nga nakaabay ko. Kan napuskol dagiti ulos ko. Oh. Iso nga wan problema iti dayta anak ko. Si ka magayam ti sarsaron, huwag ka magmagna, patay. Di ka na bigbag. Tapang bagets mo't nga menti pormam. Kasla ka agtutubaw no nagatalikod ka. Ay, ay, thank you, Lusing. Ay, papanam nga eh. Ay, inakman ag merienda di tatalipa pa, pati. Mabisinak nga minkat. Ay, sika, papanam mo nga eh. Mapanak man ijay balay da kabagis mo arimeng. Ngam dumagasak mo di tatalipa pa. Tagumata nga kiti merindaan may kiniading mo arimeng. Ha? Ay, nukasta. Maban ka manin agarab. Wana. Ano sa kon? Tabarang aklunan nakita nga aldawan. Patay. Di ka masaksakitan Ngam nagsarita kami idikalman kundi kabagis ko. Kat naibaga na maumuma ka nun iti panagrupropam. Ha? Feeling guwapo kan feeling ubing kakano. Kan bulili kong kakanupay. Iti uray ka man di nakanto kano aklunay. Kuna naman di nakakano pagan patay. Anya? Imbaga na tikas takeng kalusing. Wen patay. Ay, diyak mo kayat, masayang ti aldaw mo iti kapsat ko, Iso nasaysaya at no maamuam dagiti ibagbagana, kontrakin ka. Nay, maaramid gayam ni Riming ti kasta. Tiyamok na singpot ti kapsat mo. Nagsaya at magipanakilangan na no agsangsango kami. No, nakasango ka. Ngam, no nakatalikod kan ay saus nagadaw nga ibagbagana. Kano ibagbagana pa'y nabangsit tisang awmaw. Anya? Uwan patay. Iso siyak lamay sa di kan mapani di balayda. Agdadaal kala iti oras mo patay. Di nakakayat, jay kapsat ko. Di nakapagan day, jay. Ay, basta gayam. Malak, jakon mapanidya balay da. Kasta magayam ti ugali na. Nagado magayam ti bagbaga na may papankanyak. Jaklaim pagaraw. Kunak no nasingpot day jay aremeng. Traidor magayam. Nindalagan agmerienda di tatalipa pa, patay. O sige, agkuyog tan. Ilibre ka, Lusing. Ay, wow! Thank you, Angarod. Adto'y ti tissue, patay.
Ay, agyaman ak luseng. Ne, dapay di mo pinunasan. Iyag mo, ta siyak timang punas di ta timid mo. Datan ne. Ay na. Nag-sweet ka gayam luseng. Talaga aswitak. No, guwapo ti kasangsangaw. Ha? Ay, krasnak ka day luseng. Ay, si Kamo, tila damdamagan. Kababain, ang mga noad na makangag patay. Ay, di ka naglibak luseng. Madlaw akrasnak. Ibagam tagbay sa ta sa anak mo't anarigat akasarsarita. Si Kangay, krasnak ka di, may. No krasnak? Kras kamatan Anya, umay kangarod. Umadayo ta dito'y talipapa. Tag-pleasing ta pailaeng. Mapanta iti lugar nga awan makangag iti pagsaritaan ta. Ay, kaswa na. Ay, talaga ay. Nalawag nga rodan di saritaan ta. Lusing datan. Wain, patay. Ay, wain. Manumo nga iti pensyon mo iti binulan. Dakil mo basit Nasurok siguro 20,000, anya. Secret. Ibagak to no agasawatan. Ay na. Maragsakan nak. Ngamen, jak impagarup, kras nak gayam. Wan ta kras nakmat ngamen. Iso kras kamatan Ay, adto iti kwarta luseng. Ka, gumatang kay tinabanglo asampo. Ta siyampo tabuok mo nalanlanit ngamen. ay. Kun gumatang kay ti pagpalamuyot iti buaw. Tapno napintas kita. Kun agpakukuka. Padalusam dagita kukom. Tan nagmumurseng. Ay. Thank you, patay. Suruam ti agpapintas, luseng. Tapno mas maatrakak pa yung ka. Kun agbado kay ti pangseksek. Ay, sige, patay. Agpailiak intun pigat. Sige. Tarnayunak ti kwartam. Gumatang kamatag iti daddo mapayagamit mo. Ay, thank you launay, patay. Umayak mananang. Ne, nagmayat mo tabok yaw. Pinakuluran yaw. Ay, wine, kan pinalamuyot ko. Nay, nagpintas pa ita kukuyo nanang. Kundi shorts kayo pa yan. Ay, Gino, bagay kumulaay. Oo na. Bagay yaw. Pimintas kayo tikas tangit yura yaw. Ape akasla adda pagpapapintasan yaw. Talagang adda. Ay, iso pa yatin ang tiniti kwartak pagpapintas ka. Asino? Ni patay, pensyonado. Anya? Wow! Nakajakpat kayo ano kasta na. Abay, inaram na kayon. Wano, da kayo tinagaram. Ay na, naginaram kami. Naginusto kami. Kaya't mau makiasawa ak manayin, Gino. Gawin, na. Basta kaskin ni tatapat, ti apensyonado. Yung padpadan tumot lang amang urkurangis. Ay, orasanag. Kahit, kaano ay nga kasar kayo kini tatapat tayo na lang. Tsaka mau tawang pa'y mo ibagbaga na akasta. Dagdagan yun amang ikasar kada kayo nanang. Tano bilang pumusay, mairanod kayo iti pensyon na. Wen, di nakisuraw taamog ti araramidot, Gino. Siyak, pay.
Nanang, nadamag yon, ti maipapan kada Auntie Lusing kung tatapat ti. Ah, anya may papan kadakwada anak kaw. Kano agayan ayat dan? Ha? Imposible Kano kontra ni antim iti day japat day. Ay nanang, nakitak ida mismo ije plaza. Maya tikin ni binda. Kan inaklon ni Auntie Lusing kanyak. Tadinamag ko, idinasabat ko ida. Katimpud nuna, agayan ayat dan kan itatapat ti. Anya? Lana na, apay nga yakas jay. Kano kunana nagalas ti ugali day japat day. Sa ita nakinayat magayam kang kwana. Ha? Naglokon day jay nga antime. Kunana pa yabastadak ni pati tabulilikaw. Nga mapay ngay nga gayan ayat dan. Nagluko kan manang luseng. Kuna manalas ti ugali ni pati ngam nakinayat ka magayam kang kwana. Ay, wen nga rod ka bagis. Diya mo nga minamnamaen amatinag tirik nakin kwa na. Ay, manang. Ay, pasensya kan ading ko Angam diya mo inggagara ti amin. Basta nagsabat latan ti dalan may. Pagamuan tanay, agayan ayat kami muten ading kaw. Aniya. Gumalaala sa nabalay ta awan mo nagkinaawatan niyo ading ko. Awan mo siguro ti daldala pusen may atao. Awan matkit di Mas daawak laang manang. Takas la kagurguram mga min idi ni patay. Nga rud ading ko. Ang punon sa jay pagsasaaw. The more you hate, the more you love. Patay, darling. Anyat planom iti relasyon ta. Saan ta ka di pa'y kagkasar? Kababay na ita. Day tagat senior citizen nga agkaskasar ditan. Ay sana katawaan da tadagiti tao. Ha? No kaya mo agdinatalatan. Parehas na mo iladay ita. Anya, saan nga taan nakarkaraw nga adda maibaga ti tao no agdindin natalatan asaan nga agkasar? Mas kababain sa mo ti kasta, darling. Saan? Mas kababain tay bakit kinlakay nga agkaskasar Gusto nga agdinatalatan. Bunaga mo dagiti kagawa mo ija balayaw. Tao may kan agnaud diti balay ko. Sige karon. Ngam, pangiluganak ngay. Mga rakilakan iti tricycle. Nabayadak to ditoy. Agpatulong kan kadagiti anak mo. Tadyak masango ti rumwar. Adda aramida. Hala, di ka mang liplipat nanang Di ko maliplipatan dagita po ko yaw. No agpensyon ni tatapatay. Di yu lipatan apurwakan dagita po ko yaw. Wen, malalala tulungan nak ngarud nga agim pake. Tapno mabiait. Agasem nga Umakar kayo ni tidakkel balay nanang. Ay, wen Ha, mapadas ko mula nga hindi agnaid itidakkel abalay. Up and down ko naman. Alang araw, kat no mabalin ang makipagnaid kami mutan ijadakkel abalayo. Umay kami mutan. Ay, sana. Kababain ka ni pate. Sapay nagadaw ti anak mo. Ha? Ikan kan tulaangan iti kwartayaw. Loseng, dunwa talang dito'y balay. Tawalan katulong ko dito'y balay. Di mo adatay katulong mo, aya. Wen, ngam pinagawid ko ni di kalman. Tada ka mo ten akadwak dito'y. Itatadakan dito'y balay. Sikan ti mang trabaho iti sigod ngar aramidan ti babaw na yun. Wen, agdalos, agluto, aglabakan da dumabay. Nalakalaang mo't atrabaho da ita. Ay uwin anya ngay nga rod. Talaga akas ta agasawa ta ka nga rodain. Wala, aganos ka, anya. Sa nabalay, talibre amin ti kanam dito'y balay. Naimas pa iti si daon dito'y. Malangaron, tarumwarak. Rugyang mo tindagdalos
Tanay, jak kaya tinarugit apagtaengan. Na. Nagdakkel to'y balay na adalusak. Kunak no at dapay laeng tay katulong na. Agam pinagawid na mo gaya may. Agam sana balay. Manusa ko. Oray, tadakkel ti balay ko. Oh! Lusing! Lusing! Ayan mo! Adaak dito'y banyo. Apay aya. Umay ka man, bait. Aday bagak. Ay, madama ti dalus ko patay. Apay aya. Umay ka ngamin, ah! Oh, apay aya. Ayan ti charger ko. Wala man tag-charsak. Ay na. Nagasidag ta drawer nga yan na. Jak nga ron magaw at halaam kidain. Tanay, 5% lang ang to cellphone ko. Ay, unay mo daytan. Makatakder ka mo. Din mo la magaw at mutain. Amaw nga dar aramida. Yawat mo wano saan? Malala. Unay, mabiit laang. Nakaluto kan ba kahit? Wan, mangan ka ka din. Igaawan kan. Katuan apay, masapul nga ibaga amin. Nung nakita na kon, itasaran na kon. Kantay kapek, di mo liplipatan. Ala, mabiit laang nga raw ta igaawan kan. Patay lakay. Naalakon ti pinsyon ko. Ingka makitsendan lusing. Nakalista amin di tanti gatangam. Ay, uwan lakay. Gatangam amin da kita Nagadumo da gito yan patay. Ada pa'y nakalista akagudwat kaban abagas. Nagadu akilot karni da ito yan. Diyak maawit da gito Kat apay, paggigidda na mabagkatan aya. Ay na losing aya. Bakbakit ang kan. Hindi mo pala amutar aramidam. Sagay sa abunagan nga ipan ije paradaan Ay, mangtid ka iti pagbayad ko iti kumboy. Ta ipakumboy ko laeng ay. Ay na, sayang ti kwarta. Nagado ababayadan. Napigsa ka pa'y mag. Kabalam day ta. Ngalangar, agrubwata ko. Tapno masapa akmut laeng ang makaawid. Ne, agan anos kalusing Tanya ngay kat awan mo't pinsyon mo akas kanya. Manum latay mauawat mo a pinsyon mo iti kinasenyor ngay. Iso nga ano sa mati may baon-baon. Tasyak mo ti agpin-pinsyon. Naimbagang ka, tadakala dito'y balay nga agtuktugaw. Ado mo ti matrabaho dito'y balay patay. Ado nga, agluto, agdalos, kan aglabalaang bentar aramidam. Abay, rigatum dayta. Ay, Agreklamo ka, luseng. ay, saan mo't patay? Ang may bagbagaklaan. Ang, ala, kaslaawan imbagakon lakay. Bayam daytan. Laglagi pa magapukan niya. Iso nga dalam lamutam. Siyak amin ti pagtataudan ti ipapaunag mo kin amin ang akagawaam. Ala pagyamanak daytaken kapate. Tada ka amang tultulong kanyak nga sawam. Wana, kasta ti rumbeng, agyaman ka kanyak. Ta makatsinilas ka pa yun itinapintas. Makabado ka itinapintas. Makasyampu ka ba yun? Di ka nasagsyam-syampu ide. Tawan igatang mo. Nang angrag tibuok mo ide. Iso nga ganos ka. Ano sam ti maibaon-baon. Tapno adamat a serbiti kaadam dito'y balay. Loseng, ada bisitak nubiga, atuda. Iso nga agluto ka iti pagsasangwan tayo. Sa nga pula putahi ti lutwam, takababay no basitla putahi ti may pasango. Sapay nagarte dagi dyan nga tattao. Bisita man ay. Inaldaw sa mo nga da bisitang patay. Ay, agmamadyong kayo ka di man ay. Kawa na.
Taday tamot la tilibangan ming agbabarkada luseng. Basta sa nga pula putahe ti lutuma. Na nagadun ngay patay, naimbag no kabailak alutwain ti sa nga pulo aputahe. Kat masapa ka nga agring, bumangon ka ni talas 3 ti parbangon. Imposible di mo malpas sakbay ti pangal daw. Ay tulungan na ka. Ay, trabahom da ita. Iso adi nakbaonan luseng. Mga yabak nga rod iti kadwak. Isupay ti panangdan, si kalatan. Kabailam da ita. Ay nagadaw amay nawan. Ay, sa nga gabsuon mutay. Sa nalaing pa'y nga agiwara dagiti bisita ni Patay. Nagrurugit pa'y dagiti sapatos da. Ay, kasi akto manoy nga agdalaws. Anya mutan ti kastaw. Mabanbanlog ako niti daytoy abalay. Sapay tumanaray dagiti ubeng. Kat nagrurugit dagiti sapatos da. Hay, anya mutan ti kastaw. Hey, ada pa yung sumang patabisitak no madandama. Agluto kan to ba Tanay, naibusan ti masida. Ken agawaam ti aginaw dita, tagluto kan. Ha, makalutluto. Panawak kit dintoy inawak. Saan mo nga asawa ti akem ko dito'y abalay? Katulong mo gayap. Apay ngaya sinaamon ni Patay manang. Ha? Makapasuron. Kunak no asawa ti akem ko iti dakkel abalay na agam babaonan mo gayam. Anya? Ha? Pagmamadyungan mo gayam jay balay na. Iso nga inaldaw nga adu ti tao ijay. Inaldaw mayt nga agluto, agdalaws, ken aginawak. Ay, makarengreng dapay. Mapuyatan ak. Taging ga iti parbangon nga agmamadyong da ijay balay ni Patay. Ay, kastaya. Santo pa'y labaon abaon ni Patay. Ay, mabannog ako na yan. Di na mo nga rog ikan iti kwartak. Ay na, nagdarasudos ka mga minanakidin na kunkwa na manang. Ay, kabagis ko. Tatiam mo, pumintas mo tibiyag ko, iti sidong na. Angam saam mo gayam. Hay, jakon agsubsubli ijay. Asino tinagpuros iti mulak a papaya di taparaangan inga. Apay nga inimlaan nga injay bunga na. Kano pito na injay amain. Ay, ni Isidro a kaaruba. Di mawat tasagpawan na kano iti sardinas. Ha! Naglaing mo dagita akaaruban. Tanam-nam ayan dala ti mulak. Nagrigriga ta ka nagmula iti na injay a papaya. Dawatan dalang. Ay na, baybay amon. Uray taado pa'y mat ijay umatimula ta apapaya. Madetikas ta nga ramid da. Agmula da kumabit tapnusan la aday tagdaw-dawat teraramidin da. May salaeng ti dinawat na. Di ka kadiagim imaw tama diti kasta. Ay! Kasano ajak imutan nida. Kano nagsasadot da nga agmula. Day talag daw-dawat ti paglaingan da. Kat si kamag, inga. Saan agapaw ta dumawat da. Kat ikam idaadagusan. Iso nga agruam da ta ited kam ngamin nga ited. Inga! Ay, ayan tay pintel pen. Adda ijay cabinet ijay kwartaw. Apay, an-anwam ti pentel pine. Suratak dagiti bunga ti papaya. Suratak iti bawal ang libray. Tapno mangriknada. Ni, nalumot gaya man dagiti bunga ti rambutan nyo, nanang. Ay wan, nagadaw, inkay mang purus tapno maramanan dagiti apukaw, Diyosay. Wen man, uray kat nababamot. Ay, ni tatangay, napanan na. Napan ijay umana. Napan na sinibugan dagijay mula na apitsay. Ay, nagmula ni tatang iti pichay. Nanakaw. Ay, dumawatak mga rod iti ikubagyo. Tay nakagpuros iti rambutan. Isumula bimasit ti bunga di rambutan
Tempadawa mo manayin, Inga. Jay anak mo ti dimawat ni Jusay. Ay, nagsadot nga bin di asawa na. Di lagman man ihutang mo na. Di pa'y makamula, bay. Na, iso nga rod mo ti trabaho na. Driver iti tricycle. Kadamot ko ding di tricycle na. Agmula ko maano kas di nga awan biyahe na. Adda ka no dagitay mula da. Ngam awan pa'y bunga na. Ado, pambar na. Sadot na kidia, isot amaw. Day talag namnam ay ti amu da nga ramidain. Awan babayin da. Isidro lakay, inka man dumawat iti bunga ti rambutan da na Inga. Inalag humatang ni Jilay. Takababay ti dumanawat bakay. Jak kayat ti rambutan ijay ilay. Kay kayat ko di rambutan da tata insaw tanasamit. Ay, Alan alakay, di rambutan ti may sapagin inawak. nagadumot na pag-ininawan bakay. Mababain ako na mapandumaw dawat. Ano sa mun naimbag tula numalpas ti panaginaw ko. Kan kakaiso nang ado ti mula ti kaaruba tayo aprutas. Asidag ti pagdawatam, di kan mapan ijay ilay. Tadyak kayat ti aguray iti mabayag. Mabilang raw. Gumata nga man iti bunga rambutan nyo, Nanay Inga. Iso nga min ti pag-ininawan ni Bakakaw. Ay na, di mon bayadan. Ingkalatan mangala Isidraw. Saan mi nga ilaklakaw? Sayang mutlaang tamargragregdan. Ay sige, mangarod na. Agyaman ak. Hoy! Nagkunang puros ka iti bunga ti rambutan may Isidraw. Ha? Kwa, impakadak ka ni Nanay Inga, tata. Aginaw nga min ni Bakakaw. Kaya ito iti may sa pag-ininawan na. Ha! Maalam pala ti umisem iti kasta nga raramidan. Ha? Ay! Bayadam ti pinuros mo, Isidraw. Ay kawin na, tata. Husto daytan. Yag mo dayta tayo ng ikilaw. Palasubas kayo akaaruba, awan babain yaw. Pinabayadan pa'y laang kat pagin inawan nga rodya asawa na timulam arambutan. Kahit tunggal aginaw, dagiti mulap ti pagdiskitaran na paginawan. Naglaingin ngay. Ha? Agmula da ngamin met iti prutas, tapno saan da ngagdaw-dawat. Ay nalakay, sagpaminsan damitla dumawat. Sagpaminsyam, kunam, tasan lanam na minsan adimbawat da. Agdadawat dakit dia. Kabagis Inga, gumatangak man itiniyugyaw. Nagadayo mga minijay ilay. Mabanogak ngagbiyahe. Uray talo labukal. Ay na, di mon bayadan ka bagays. Ang awan mo't umulay. Iso nga ruda kadwak ngay may ti apo ko. Tay iso ti pagulya kabagays. Ay anya. Nalaingkat ni Totoy nga umulay. Ala, ngamnay, agan anad tapno saan amatin nag. Lakay, nakitak adimawat ni Nana saling itinyog da Nana Inga. Inka man mo't dumawat. Makapangpanganak iti kakaruyan anyog. Anya? Ha? Agkakana mo ti pakapangpanganan bakay? Alamot tan alakay. Makapangpanganak una yan. Sige, tabayadak. Tapno saan na nakababain? Adda ni Tata Insaw na. Awan, baraw, adda dinarayan na akasar. Apay aya. Anya nga tanga oras ng sumampay? Gumata nga kumaitibunga nyo giyaw. Angam ni Tata Inso kumati pangipakadaak tapno saan manang nga gungay. Adda kan ka no urayam baraw. Ang mga numarabyan day dya sumangpal. Ay, marabyang magaya. Ay, sapay agana ni baka ko ang mga nitinyaw. Ay kat mga lakan isunala ang tawan umulay. Siya ko na, kabala mo ti umuli na. Sigay, mga lakalat nga rudan. Siyakton ti makaamu amang ibagakin nila kay ikaw. Kansaan mon abayadan Isidraw. Talaga na puskol ti panagrup-rupan na kita tao. Bayadak tapno di ka nagungot insaw. Bayadak ti dinawat da anyog. Manaw, ti kayat mo abayad na. Nagkunangamin nga gipadawat ka.
Kababain mat nga raw dagim imaw. Isu abayada kaw, tapno di kan sumanaaw. Bayadam nga. Kwarta mo lang ti pagbayad mo kanyak. Tain remit ko ang naglakwak itipin niya ti pagbayad mo. Ha? Iso adinak man ulawin si kainda. Ay, ngayon tayo bunang ko na ya. Nay, papanamon ngay insaw. Ay nainsaw, apay apinukan mo matantinyaw. Wala. Tapno awanan ti dumawat iti bunga na. Anya, Ay, anya aklasay ti panagpampanunot yadakan ka. Sayang tinyog ta, manu atawan nga inay aywanan ta. Ita, pinukan mo laang akaslawan ang yaman na. agruam da kita tataaw. Day talag namnam ay ti amudang aramidan. Ha! Suron kon. Isidro lakay, ingka man dumawat itilan sunis danana ingka. Ha? Apa, hindi pa ilan alpas ti panaginaw mo ay ha? Unay madatan? Baong kalabawang magkanya? Kaya amom lang arudo na nakaimimo ni Tata Insaw. Iturturod mon ate mapandumawat lakay. Makapangpanganak una yan. Nakitak namin gilan sunis da, nagdadakkel. Ay, pabay na naktumanan ni Tata Insaw. Ano samon naimbag tulang numalampas akon ti panaginaw ko. Ay, mababay na kaw. Ano samon alakay, taawan mat ngamin prutas ta. Kay mulmula pa'y mailang amin dagiti prutas ng mula. Mabayag pa'y sakbay ngagbunga dagijay. Ta simpre, kaum umay tapay mailang amin iti daytoy a lugar. Wen, iso nga ingka pala dumawat. Wano bayadam, tapno saan nga agungot ni Tata Ingo. Ay, insaw! Apay ngay apinukan mo matuntilan sunis ta. Ti kunam jak nakita ti panagdawat dayjay nga isidraw. Ha! Pinadawatan manan. Binayadan na. Daytoy man nay, sa nga gasaw. Sang ngagasaw. Kenutuhan ra ti panangilakok iti may sakilaw. Insaw! Iso akas talangan ti rumbang iti daytalan sunes. Ta daw-dawatan dan tumilaang. Ay na, sayang insaw. Ay unay kamutan. Nakasaysayang. Auntie, umay kami man. Ay na, di ba kaanakan? Da kayo magayam. Ay nasaya at magta nakapasyar kaya. Mala, sumra kaya. Naggapo kami ni tabalay danana, ante. Di mauas kami. Tadamag kong ado kano ti prutas yo. Ayun naggigidan nagbunga ti rambutan. Kanaluuman dagiti papaya. At dalang ka, atays, abukado, kanda dumapay. Timing nga rin dati yung umay mi ante. Aywan, nangkal ngay. Nagpailay. Napanain lako ti layakan aban na. Talaga nga ado ti mulay ante Ay katun abaraw. Tanagagat mat nga agmula-mula ni Uncle Mau. Adun sa pay kano ti bunga ti nyugyo. Kuna ni nanang. Ay, awanin Pinukan ni Uncle mo baro. Pati jay lansonays. Ay nagsayang pinukan na. Ha? Apay ngay? Ay ikwa. Sukatan na kanoy ti sa balay. Ada kayo gaya manangkal. Kumusta? Anya dagita imet yung nakabag si ka jipa. Prutas sa mga dagita. Unang kal. Napan kami nagburas iti prutas yo. Baybayadak kanyan tingem di namat awatan. Anya? Agyaman kami ang gala. Talaga nagbaknang kayo iti prutas dito ya. Saan akaskada kami ijay syudad a Pasig a magatang. Saan pa apres ko nagiti prutas alako ijay. Ay, sige Uncle. Patuloyin men, tamangan nagtudaw. Agyaman kami manan Kastoy tirumbay ka dagito. Ay na, inso Di mo po kanan dagiti prutas ta Apay ngay lakay. Kasta tirumbay ka dagita. Tapno awanan ti dawatan dagiti agdadawat at ataw. Unay kan aya insaw. Nasakit tinakam ka iti panangtad mo iti prutas iti dayjay ajiba. Agasam,
Hinambag tinala da prutas. Baybayadan na, ngumjak inawat, taka anak akmag. Kansag paminsan met lang nga umay da pumasyar. Ay, basta po ka nag-amin na namulak. Tapno awanan ti subsublyan da daw-dawatan. Anya? Papanamanan lakay. Ina man nagmulay ti prutasin, abakay. Nagadulang arudan dagi jay imulam. Kun addan sabong da. Agbungadan lakay. Nayunak pa'y dagiti mulat ha. Taure, kanayon kan nga aginaw. O, di sigurado nga damulat ha pag ginawa maprutas. Unay kat nga agpayso day di apanaginaw ko. Dagitay matmulat ti kaaro pati naging inawak. Awang kano dagitay mula ni Tata Inso a prutas ha. Pinukan na magkano amin ayon ko na ni Nana Inga. Ape nga ta pinukan na lakay. Diyan mo ah. Sukatan na siguro ah. Ay, nakaapapal dagiti karuba. Nagaduti bunga dagiti prutas da iti arubayan da. Basol mo lang no apay pinukan ko dagijay. Naglaing kanto mo ngamin nga gipadawat. Di kag pabasaul ta si katakim basaul. Gapo iti nakaro a kinaimot mo dayta. Ah, Grabe iti kasta nga ugalim. No amok la kumaakasta ti ugalim, idi agar aram kapay la kanya. Diyak kumanakikaskasarkan ka. anya? Inlakla kay mau ti kinaimot mau. Pukanem pa yan, tinagregregatam nga imulmula. Gapo iti nakaro a kinaimot mau. Ay nalabos kan. Ay, di ka madanagan. Tagmula manay. Ha? Manupay atawan ti orayan. Sagbo nga manan. Naimbag no si bibiyag tanto pa ay. Di ka madanagan. Dagitay mabiit nga bunga ti imulak, Inga. Gimatang kamat iti maimulaan niya og insaw. Wine. Dahitay nyog ang mabiit nga agbunga dahitaw. Kaya iti daddo mapaya ginatang ko, ke mabiit mo't lang nga agbunga dagitaw. Ala, tulungan ka nga rod nga agmula dita paraangan. Saan adita paraangan ti pagmulaak? Ha? Sa dino nga raw. Ije baker. At dadagata ije baker. Iso nga ije ti pagmulaak. Anya, ay sus, nagadayo ijay. Kan bakbakir ijay, rangkis pay, nagsamag. Dalosak ah. Naglawa dito asidag ti balay a pagmulaam. Ngamapay nga ijay pay la nakaadayo lang arudan. Nagsamag pay, kan rangkis. May mayat nga ron ijay, tanalembang. Saan ang makita dagiti agdadawat? Anya! Ay, malumain ngam awan pailan ni Inso. Ay na, makapadanag mo't na di tao. Ayan na nga tangay. Ay, agi amanak, isunti sumungad. Hala, natumba matan di asawak. Ay, Insaw! Ay, nadandanikan Insaw. Naimbag ata saan apoy sunos jay uleg anang kagat dita sakam. Naimbag ta saan agrabay. Tana itaray da kapay dito ospital. Ay, kunalan wada, kun di langit. Ay, naimbag ta nagbiagak pa ay. Day tangamin ti bagbagakin ka. Sorry, bakit? Jakon mapanay di baker. Promise. Ay, Nanengga! Kumusta nga ni Tata Insaw? Nadamag mi tinapasamak kin ni Tata Insaw. Iso nga imay kami dito ospital lana. ay na, nasaya atan. Naispalin iti paggad balasang ka. At dagayam mi aprutas. Agduduma aprutas dagita oy. Uy, tata, nana, nagbungan dagitay mula mi. Kat itatada kami ti adda mula na. Da kami matimangtad kada kayo. Unta na, agsubalit kami makada kayo, ha? Gaputa pinagpadawatan na kami, day. Da kami mat itatimang tag. Ay, pasensya kayo na barok. Balasang kaw. No kanayon kayo apagsawan iday. Gapo iti panagdaw-dawat yaw. Paspasensyaan dak ah. Ha? Awan day jay kada kami, tata. Maawatan da kayo.